Ubujamo bumbe eSewula Afrika pha. Umnararo wokutlhayela kwegezi kuyinto ejayelekileko ukusukela kibosomabhizinisi nemakhaya. AmaSewula Afrika akakalindeli ikulumo emnandi kwaphela kusasa, kodwana alindele amahlelo azokujugulula impilo yawo. We expect the President's message to center around three broad themes. The first one being the energy plan. Here we expect an honest reflection on what progress has been made regarding this and what South Africans should expect going forward. The second category is the impact of this load shedding, particularly on small businesses as well as households. Ithi kunenge kulindele ekulumeni kaMengameli begodu inethemba lokuthi uMengameli uzokubeka inarha le ngaphasi komthetho wehlekelele. The President, we hope, will announce a state of disaster and that every possible resource and support will be given to Eskom by all organs of state and society to ensure that we can reduce and end load shedding. Nakakhuluma ku-mining indaba ivekele uMengameli uyifake hlangana namahlelo akhamba phambili indaba yomraro wenithuthi kwa-Transnet wathi batsho kufuze kuthuthukiswe indaba yokuthindana kwenithuthi. Ikulumo kaMengameli iyokutjheja ukuthi ingararululwa njani imiraro dosela inarha le emva. Umengameli uRamaphosa ubesolazibawela ubuhlobo bangeqadi bokusisa ukusukela ngo-2018. Kodwa iqiniso ukuthi ibhizinisi nomnotho besolokubogaboga kwangezelelwa umraro wegezi. Abasisi bazokufuna ukwazi imiphumela ephathekako naziza ngehlangothini lemthetho zokusiza ukuthi inarha le ibe ngcono. Zinengikhulu imfiso zamaSewula Afrika phezulu kwekulumo kaMengameli yangelesine. Kodwa indaba kule kufuze ibekelele phambili indaba yokuthi kufuze kwenziweni ukuthi abomasipalata benarha le basebenze ngefanelo. Njengombana ukuwa kwabo kutsho ukuwa kwamabhizinisi womphakathi, ukulahleka kwemisebenzi kunye nokubogaboga komnotho nje. Nakusenjalo uSpeaker weParlamente uNosiviwe Mapisa Nqakula kunye nosihlalo womkhandlu wemfunda uAmos Masondo bebakhuluma nababika indaba namhlanje eKapa. Bathi woke amalungiselelo wekulumo yobunjalo belizwe sekajame ngokwekhabela khona begodu kuhlelekile. Bathembise nokuthi akunabujamo abazavumela ukuthi bube ngaphezulu kwamandla wechejo labo. Ngitsho nanyana ngaba nabahlela ukuliya ihlelo leParlamente. Bakhunjuzwe ukuthi kunesitshaba esibaqalileko. Begodu ikulumo kaMengameli akusiyo yabo kodwana ngesitshaba. I do not want to entertain this notion of people who are threatening to disrupt the State of the Nation address. The State of the Nation address will proceed, and I can assure you it will be successful. However, we just need to have an understanding amongst one another that we are adults and that we are serving the people of South Africa, and that whatever we do inside this house, the people of South Africa as voters who put us here are watching. I feel that everything will go according to plan. Njenganje sikhambisana nomqozululi wezepolitiki uNtando Sindane siqala ikulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa yobunjalo besitshaba kusasa. Sindane siyakwamukela. Ingabe uzokhona uMengameli ukutsheja zonke inlilo zenarha le? Ngithokoze mhathi ngilotshise nababukeli eminyakeni egadungileko sibonile bona uMengameli nakathula lekulumo wenza inthembiso zokukhumbula bona ke unyaka upheleleko wathembisa bona uzokwakha amathuba omsebenzi kodwana nanje asikawuboni umberego loyo khulukhulu futhi uzokukhumbula nangesikhathi seCovid bobana ziningi ezinye inthembiso uMengameli azenza kodwana nanje akukho esingasho bona kunetla ukwenzakalayo. I-State of the Nation address le kuhle nawusuthi uyayiqala sekuyiheho nanyana kumnyanya oyinjwayelo owenziwa iParliament uhlanganisa izindlu zombili zeParliament ne-executive kodwana ukuletha ijuguluko ebantwini nanyana ukuletha ijuguluko endweni sikumoyila nesilila ngazo sisitshaba kuhle usuyaqala nje ayikho into eyenzakalayo. Abantu abaningi baphelelwa lithemba
ingabe lingavuseleleka na ithemba ebantwini ngale nkulumo elindelweko? Ake ngithi mhathi nawuvane uqale ikulumo yobujamo benarha ihluka kayi5 nanyana kuba nezinto eziyi5 ezibakhona, kuba nama promises ngelabayini kancane, kube nama successes, kube nama failure, kube nama challenges, and then yokugcina kuba nama major announcement. Ngiyacabanga bona uMengameli kumele akhulume alinge ukukhuluma into esingakayijayeli nanyana etsha esingakaze siyizwe. Mhlawumbe lokho kungahelebha, kodwa nakazoqhubeka ragele phambili akhulume ngemberego eyi1 million, akhulume ngezindlu eziyi1 million eAlexandra, lokho ngiyacabanga ikulumo esesijayele begodwa ikulumo engingatsho ukuthi siyazi bona nanyana angenzani azizukwenzeka into lezo. So umuntu angasabukele abe nethemba, kodwana mina ngingisindane nginje nabalingani bami abaningi esicozulwe nabo ipolitiki asayithemba sinalo, ngombana uzokukhumbula ukuthi uMengameli uRamaphosa uthome ukuba uMengameli ngo2018, kodwana manje ayikho nento yinye ongayikhomba uthi le nokho wayithembisa nakathoma wayenza. So ngiyaqamanga ukuthi lokho kumraro omkhulu. Umuntu nomuntu ovudako mdela ahlale phasi amqala beka indlebe alalele, kodwana mina ngingimi nabalingani bami abaningi asayikho into esingayijamela naye ngokwakhe. Ngiyacabanga bona ukwenza lokhu ngombana kumele kwenziwe, ikulumo le uyithula ngombana sekuyinjwayelo onanyana sekuliheho leparlament. Sindane siyakuthokoza.